Qancha 30 cm kişnekey 3000'den. Mhm. Ayolna çoğadan çoğarağı 3750. 3750. Qancha turetskelari? 1,5 mingdan. 1,5 mingdan. Buna gul idishlar qancha? 570'ten bular. Ay çoğu noz 470. Bularıcha? Bular sıralası çoğunları var, kişilikleri var, bu 250'den. Bunlar 240'tan çoğunları. Kişilik sredniyi var, 140'tan. Adında manikisi var, 90'dan var. Bularıcha? Bular kımbat. Kımbat olur. Bular kaçışası başkaça. Bular 250'den. 250'den. Qancha bunlar? Bu idişler 225. 120. Komodlar qancha? Razmer bolup ketedi. 720, 550, 450. Tortqo idishlar. Выпечкалар qanchadan? Так, ну, общий набор 225 сом. Надо шипцы, кисточка, так, лопата, венчик бар. Набор, да, что? Мерные ложки 220 сом. Алты штука. Терка 200 сом. Двухсторонняя лопата 130 сом. На форма для печенья 105 сом. Так, бұл мынандай сетка қылып кесіп береді да. Қамырды? Ооба. Қанша екен? Так, 150 сом. 150. Бұл формочкалар қанша? Бұл 60 сом екен мына форма қамыр кесе тұрған. 135 сом мынандай арқасында мынандай емесімен бар да. Несімен? Мынандай басқанда уже бұл жақтан шығып қалады да формача. Удобно. Бұлар қанша екен? Так, мынау одноразовый емелер, формалар. Бұлар 105 сом екен. 105 сом. 105. 60 штуга 60 сом екен. 6 штугу? 60. 60 штугу қанша сом? 60 сом. 60 сом. Бұл формочкалар қанша? 90 сом. Üçü. Бұлар емелер екен? 100 сом ба? Этот кремге многоразовый 100 сом ба? мешок. 100 сом, 120 сом, 80 сом. Бұл формочкалар қанша екен? Кекске. Так, 20 штугу 20 сом. Бұлар? Панкейк оладьиге 250 сом. Силикон. Ал шашыл еме? Этот форма для льда. Мұздың формасы. Бұл қанша екен? Бұлар еме екен мұналар? Ол крышка бағы. Ручкасы. Түсіп қалады ғой. Крышкалардың. Қанша екен бұлар? 55 сом. 55 екен? 65, 35. Бұлар емелер? Фрирезка. Да. Біреге қанша? 55 сом екен? Бұлар қамыр кескіштер қанша? Лапша резка 1280 сом. 1900 сом. Мешалкалар қанша? Венчиктер 120, 100, 150. Бұлар емелер екен? Пицца любойларында овощлерден кесіп береді. Қанша екен? 265 сом. Қанша бұлар набор кухонный? 120 да. Бұл өзі сатылады, кепкір. 300 сом екен. Бұлар қанша екен? Так, толкушка 240 сом. Носы 150 сом. Носы 100 сом. Так, носы 100 сом. Ну, ет майдалапчы. 560 сом. 560, 560. Ну, иришчігіш қанша екен? Так, 60 сом екен. Бұлар нелер мұлар? Бұл столдың үстін тазалағанда. Щеткасы. 120 сом. Бұлар нелер екен? 50 сом. Крышка силиконовый бар. Крышкалардың үстінің жалпы. Бұлар? Прихваткалар 90 сом. Силикон. Кескіштер? Тоже фрирезка 75 сом ручкасы менен. Бұлар нелер екен? Терка. Қанша? 140 сом. Бұлар? Точилка. Шағын случай. Қанша екен бұлар? 100 сом. Теркалар қанша? Теркалар 100 сомнан башталат. Бұлар қанша теркалар? Бұлар 70 сомнан башталат.
Овощ резкалар канча? Овощ резко 330 сом. Буларда кана? Бұл функциялары көп та, bunun içinde hiç yok. 250 сом, 995 сом, 500. Булар набор канча екен? 640 сом для специй, 450 сом, 475 сом. Ситолар. Ситалар 330, 270 шекер. Силиконовый ковриктер 590, 570. Булар нелер? Так, уксусту намесе. Канча? 185 сом. Çok кішінекейі, так, çoğu 210 сом. А бул лимон сыкыттарчы? 120 сом, 110 сом, 65 сом. Силиконовый формалар, то есть стеклянный. 545 сом. Но двойной крышкасы менен 995 сом. Булар нелер? Держатель бар, рулонный салфеткага. Концертин булар. 180, 165. 480, 165 екен. Булар нелер екен? Подставка для ножей. Сайпод. 980 екен, а бул? 985, 25, 600, 650. Булар формалары? Канчадан? 310 сом, 270 сом, 350 сом. А булар канчадан? 170 в любой размере. Бирөсү? Чоңу канча? Çoğu da 170, кішінесі de 170. Булар канчадан? 32, 22, 5 сантиметр. Размерлері. Балары кандай? 270, 310, 350. Булар нелер? Тоже форма 395 сом, 320 сом. Буларчы? Алардағы круглые. Кекс. 375 сом. 75 сом. Буларчы? Бұл пельменница 150 сом. Булар некен? Мынандай бір. Фисташкасының конфеттері зғаттық. Сом екен, канча сом екен? Так, 550 сом. Булар таскушка. Ступкалар 780 сом. Мраморный. Булар некен? Перцемолкалар. Канча булар? 780, 380, 460. А булар туркалар? Туркалар 1150, en çoğu razmeri 1050, 780. Мына поставкалар 295 екен, э? 295. Кашык салгычтар канча? Бұл крышкаға подставка 145, 130, 195. Казанның крышкасына? Ола болады. Мына салгычтар канча? Ледницалар 195 сом. 195, э? Кичинелери канча екен? Так, носы 250 сом. 95 сом. Бул жерде подностордун түрү бар экен, канчадан экен? 250. Расцветкада. Кызылдары канча? 250, 295. Мына гүлдөлөрү канча? 295 сом. Мына 100 канча окшойт? 180 сом. 180 экен, э, кызылдары. Ак идиштер барбы? Ооба. Мыналар нелер экен? Ледница. Канча ушулар? Мыналар канча айым? Буларчы токсинасы бар экен, 625 дейт мындай сон экен. 1625. 1625. О, необычный сервистер. Канча? 80 грамм. Бирөсү, э? Ооба. Булар канча набор? Бұл штучно кетірет 220 сом чайниги. Так, 60 сом чайнысы. 40 сом пиаласы. Булар эмнелер? Барный эмелер, барға керектүү. Лётту такап берет. Барный контейнер. Мыналар канчадан кыздар? Шулар керек бизге. 420 экен, э? 420. Чоңу канча? 630. 630. Буларычы?
Астындагысы 595 сом. 595. Аябай сонун идиштер бар экен бул жерде. Азыр тартып көргүзөм. Булар канча экен? 2550 ошо. Үчөө, э? Ооба. 2550. Буларчы? Үчөө. 120 сом. 165 сом. Керамика, э? Үчөө сатылат да, набор болуп. Жок, кетет штучно. Штучно. Угу. Так. Булар да айтчы. Так, 45 сом. 68 сом. 65 сом. На треугольниктер канча экен? 150 сом. 225 сом. Так. 335 сом. Бул тарелкалар болсо 360 бирөөсү. Но 275, 68. Булар бирден сатылып алыналар? 390 или 190? 190. 190. Овальныйлары. Канча мына овальный? Мынакей 470 экен бул салатница. 350, 190, 333, 145, 265, булар 150, 200, 225, чоңдору 370, 220, 310, bu 220, kichikleri 135, 165 ekan. 135, 165, 126, 305, 345, 345, 400. Рыбницалар 210, 300 болуп кетет экен. Булар болсо 330. 260 тонкий фарфордан жасалыптыр. Булар 165 экен. 43 850 сом экен булар. Бул дейт чисто дубайский фарфор дейт. 43 850 экен. 126 персон. 110 экен, 110 сом. 150, 45 сом. 120'dan 240'a чейин. 550 kalır. Өзү эле 550 графин. Кийинки фужери 6 штук коробкада. 780. Кийинкиси коробкада 6 штук ал 850. Кийинки эмеси рюмкасы 700 сом 6 штук ада. Андан кийин вареницасы 950. Вареница 950 болот экен, 6 штук. Булар канчадан? 550. Бирөөсү? 550дөн экен. Андан кийинкиси 650. Кайсы булбу? Жандагы. Мына? 650. Андан кийинкиси 240. Кийинкиси уштуктап кетет. Андан кийинкиси 910. 910. 6 штугу 910 экен мына вареницанын. Фруктовницалар канча? Ошо коюңузда ошо 1600 сом. 1600, бул? Булчу? Бүтүн нерселер. Так, 1050, 705, 105. Бул красивый фруктовница 900. 900. 570'den eкен. 195 дейт.
Үстү эң үстү тарапы. Мыналар ба? Канчадан булар? Ар санасы ар көп. Канчадан башталат? 85-тен башталат. Канчага чейин? 200 эмелер бар, ташталыктары. Мыналар канча, например? Аркасына сен алып карасаң, аркасына сенасы бар. Глубокий тарелкасы 90, аштагы 315. Чынылары канча басып жазылбаптыр? 60. 60-тан да. Ситолор 420-дан экен. Чынекелери 290 дейт. Хлебницалар 1500. 250 сом экен. Доскалар 575, 600, 525, 675, 800. Поднос для завтрака дейт, 1,5 миң. Доскалардын түрү бар экен. 500'дөн 800, 900 миңге чейин. 185'тен кухня наборлору. 1,5 миңге чейин. Ну, ушундай баалар тугандар бул магазинде. Всем пока, приятного просмотра.